Kuma Ng'ongo na Ng'ongo wikuruka mikuru na irema reri ya SGR ironekana terikite tore mubango wa thirikari wari. Twambiriirie thabari itu mwena wa Nashu gicigo kia ubunge gia Gikuyu tukigeria kurumirira barabara ino githaka-ini. Kuringana na mubango wa thirikari, reri ino yagirirwo kuhingurwo tariki 1 mweri wa 6. Aki a reri ino marauga waki uria utigarite no rugiri ruria ni rwa kugitira nyamu cia githaka gutwikania reri iguru. No mabitha a borithi aria marangagira reri ino marauga thina munene kwa ihinda riri ni wici wa cuma na ikaria icigo ici undu uria mareganite naguo. Reli wakati ilipokuja Suswa imekuja na watu wa kabila nyingi. Hatukuwa na welders imekuwa mingi, maduka ya welding, na nafikiri hiyo ndio ina contribute wici ya chuma. No tiothe mararegana na uhoro ucio makiuga wici ucio urehetwo ni aruti a wira waki-ini wa reri ino. Gukiririkana reri ikihingurwo mwena wa Mombatha, president ni arutire mukana kuri aici a cuma. Hii section imeisha. Hao watu walipokosa kazi sasa ndio wanaingia kwa maboma kufunja chuma, wakipata wanaenda nayo, kwa sababu ile mahali walikuwa wanapata mapato sasa hawapati. Na vijana kukosa kazi, hiyo inasababisha kuingilia mambo ya wizi. Hiyo inaitwa economic sabotage. Economic sabotage ni ile inaitwa capital offense. Onakorwo reri ino itigitie hanyani na marigo irike, toria turona aikari aya no marateta ati matire marihwo migunda yao, makiuga ati gwakwo kwa reri ino kurehete uritu wa mikarire yao ya urithia. Kwa sasa hatujaona faida, kwa sababu watu mahali tunasimama saa hizi watu wamechukuliwa mashamba yao. Saa hii ni miaka 2-3 inaendelea na hawajalipwa pesa ya mashamba. Hii reli inaweza maliza mambo ya ufugaji, inaweza maliza mambo ya mashamba. Waki uyu ukinyete itura ria Nduka moja kaunti ya Narok, no reri iyo yaya gucererwo kuhingurwo kumana na wici ucio wa cuma. No mweri umwe na nuthu riu utigarite wa barabara ino ya mugithi ya SGR phase 2A ihingurwo, na thirikari yugete ati gicunje kia 90 nikirikitie guthira. Gwakitwo station 5, ya mbere mwena wa Ongata Rongai, ya keri igakorwo mwena wa Ngong'u, ino ya Mai Mahiu ni ya gatatu, hena ya Suswa na ya Nashu iria thirikari irauga nicirikite. Ngiribotera Inooro TV kuma mwena wa Mai Mahiu gicigo kia Naivasha kaunti ya Naikuru, gitagwo mwitiriri wa Wangari.